Poštovani predstavnici medija, pošto je minut do 12, pravo vreme da vam se obratimo ispred Srpskog pokreta Dveri. Zahtevi naših narodnih poslanika koji su stupili u štrajk glađu ispred Narodne skupštine Republike Srbije da bi se stvorila jedna normalna demokratska atmosfera u društvu. Zahtevamo, to su zahtevi naših poslanika, poštovanje Ustava rezolucije 1244 po pitanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije, neselektivan rad tužilaštva i sudova, zaštitu eparhija Srpske pravoslavne crkve i pravoslavnih vernika u Crnoj Gori, oslobođenje medija, odlaganje izbora i stvaranje uslova za slobodne i poštene izbore. Kampanja koja će biti u narednom periodu Srpskog pokreta Dveri, a i svih ostalih građana Republike Srbije, biće sloboda, sigurnost i pravda za sve. Mi iz Srpskog pokreta Dveri obraćamo se povodom ovog štrajka glađu predsjednika Srpskog pokreta Dveri Boška Obradovića, koji je otpočeo u nedelju 10. maja 2020. godine i njegov zahtjeva za odlaganje izbora 21. juna i sa ozbiljnim političkim dijalogom kako bi se prevazišla politička kriza u zemlji. Danas je već 6. dan štrajka glađu predsjednika Dveri Boška Obradovića i 4. dan Ivana Kostića, podpredsjednika Dveri. Izražavamo zabrinutost za zdravlje Boška Obradovića i Ivana Kostića i saosećamo sa njihovim porodicama. Taj čin, lična je žrtva i breme koje su poneli umjesto svih nas, građana Srbije, u borbi za demokratsku i suverenu Srbiju. To je žrtva koja treba da doprinese prevazilaženju krize koja je nastala neodgovornom politikom ove vlasti. Izbori zakazani za 21. jun su antiustavni, nedemokratski i zdravstveno nebezbedni. Zahtevamo predstavnika vlasti da se započne sa ozbiljnim političkim dijalogom i tako prestanu razlozi za štrajk glađu Boška Obradovića. Tražimo da Ustavni sud hitno reaguje na protivustavne izmene izbornih zakona 40 dana pred izbore i poništi započeti proces čime bi se izbori bili promereni i to bi smirilo narasle tenzije i građanski sukob bi otvorilo put za normalizaciju političkog života u Srbiji. Pozivamo sve građane, sveštenstvo, celu akademsku zajednicu, intelektualce, sportiste i sve druge građane Srbije i Subotice da podrže borbu za poštovanje Ustava, odlaganje protivustavnih i zdravstveno nebezbednih izbora, očuvanje teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Boško Obradović u toj borbi nije sam, to je ceo Srpski pokret Dveri i svi građani koji žele da se bore za demokratsku Srbiju protiv režima Aleksandra Vučića. Sloboda, sigurnost i pravda za sve. Podržavamo miran i nenasilan gandijevski protest koji je započet i koji je najavljen za nedelju 17. maja u 17 časova ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu kao podrška narodnim poslanicima Boška Obradovića i Ivanu Kostiću, koji štrajkuju glađu već 6 dana. Ne samo kao članovi Dveri, već pre svega kao ljudi osjećamo obavezu da budemo tamo i podržimo ljude koji prinose ličnu žrtvu da bi svima nama bilo bolje.